Assalamualaikum ya, Waalaikumsalam. Kiban hukum lang hukum Allah. Bagi orang yang puplo barang menghai-menghai lagi lawitnya. Nah, ni kalau mangka cukup jai masalah. Barang tanah barang iku puplo menghai. Tik bala nyo ke beri Allah. Man le orang Mekat pakai menghai thai puplo. Hai ji menghai pula. Ilong nyo hana ku pegah gop drop. Beklam long jauh ku de, long ya blo po manu. Kawaknya hana angkut. Hana apa manuk siapa di kedai jenis. Dodon na long ja ba kedai saboh long tanya. Bang nai tamang apa manuk. Hana biar hana li apa manuk. Cuma ni pegah. Singoh nai pertamang apa manuk. Ium ji saboh limping ti kurang puluh ribai. Ipu blow ke long biar ti kurang puluh. Mana na blow ai ron. Hana long blow biar. Hana long terimang ju. Pakat. Hana long tong puplo ku urang takut itu nak long le urang kampung. Padahal long bloi long ti kurang puluh ribai. Ipu blo ku long ti kurang puluh. Berarti maya ku kucuk labai long bacut, mungkin peh ku blo ti kurang puluh 5 ribai kamnan. Kakak nak jadi ke blo sampai kurang 10 ribai. Bu ke ia pegale urang mahai-mahai tak ka blo barang. Maya ke blo ti kurang puluh lagi ke blo. Kan dalam tente apa manaknya selamat hidup. Kadang-kadang bak gebut buka saboh. Orang ka payah kantau lain. Rugo agaknya. Cuma nyo na urang protes lah mendak pegah lagi mana. Alah 5 ribai saboh buka. Kagak pemaah haju ku deh ganya urang kaya. Nyan sawakeun urang yang dengki tu kaya agop. Nyo yang deng si salah agop tu. Long tayang man jadeh bang hanan blo apa manok orangnya. Kadente ya biar hana long terima. Sebab menyatakan di lompo belau, hana lom tuang belau. Kakak lom pegah hana lom cok ju. Lom pegah ilom. No tulung cok kelung ti peloboh linting. Mahal ya biar. Ikubah bak lon. Ijuk kelung ti kurang 10 ribai. Taboh limping. Ilong ti kurang 10 ribai nyan ju Nabi. Hana pupu. Nabi ju ti kurang 10 ribai nyan. InsyaAllah ta'ala lom terima. Pakon, lom hana tapuna awaknya ini hidayah. Tinggal manya jadi hime pemanuknya, ngecok kelung saboh kerat raya, manya tekedi kana, nekubah haju ino untuk luat jauh, ataupun tinggal luat jauh. Be ile bagah tata pasalah urlain, kadang-kadang le urlain pi hana itu, pusiblah dupna pangkai yang kai blo lagi terlalu mahal.